Perezida w'inzibacyuho ya Mali Colonel Assimi Goïta yongeye guhamya ibyo yijeje ko azakoresha amatora mu mucyo ibizavamo n'ibizakurura impaka. Goïta yabivuze ejo bucyari isabukuru ya mbere habaye kudeta ya gisirikare yakuyeho Perezida Ibrahim Boubacar Keïta. Perezida wa Malawi n'umuvugizi wa SADC Lazarus Chakwera baraye bavuze ko ubusumbane mu kugera ku nkingo za COVID-19 ari ikimenyetso cy'uburyo bushaje bukoreshwa muri politiki butagifite umwanya. OMS yarayivuze ko habonetse umuntu wa kabiri ukekwaho kuba yaranduye Ebola muri Côte d'Ivoire. Gukingira iyo ndwara birakomeje Abidjan mu bice umurwayi wa mbere yarimo mbere yo kujyanwa ku bitaro. Komisiyo y'amatora muri Libya ejo yafunze urubuga rwo kwiyandikishirizaho gutora hakoreshejwe ikoranabuhanga mbere y'itora riteganijwe mu kwa 12. Miliyoni 2,830 bariyandikishije. Naho muri Maroc indege 8 zizimya imiriro hamwe n'abakorera ku butaka ejo bakomeje kugerageza kuzimya ishyamba rya Jebel Sougna hafi y'umujyi w'ubukerarugendo wa Chefchaouen.